ulama mga ustad kinin di maajurin. Tabi rakatimbang ngayon na deme ito di mamatuay dukubano karurungan lain di na tagari radyo na may bangun lipo law na may malakiri sakbali na may pangli bintu na to kukuha tabi rakoting ngayon di masularasan siya lakot may tomang kameng dari barang apin tiwaran na taubura balim Apa yom? Pamali lagi. Iyalah, selesai sudah. Piram pa. siya Robi besusar atau gamban Tale. dengan hormat mantan betul. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toraja Utara. Kami ako tinggal malabi na duka. Halo, pela ko ni. Kasi kami pemesa natondok. Iya, iya. Kami si kadende. Demo ta boleh. Pangleon di Saabu Toba Aparenta. Lain din natin